Pozdrav brothers i dobrodošli u moj novi vlog. Šta kažete, a? Kakva je situacija kod vas? Boga mi, evo, da sam se naspavao, nisam se naspavao. Ali bože moj, ne mora se svaki dan naspavati, jel tako je? Idem se sad malo umit, doći se. A onda idemo za travnik. Imamo još nekih obaveza, tamo, znate kako to ide. Obaveza uvijek ima. Nešto mi se nos začepio. Haos. Evo da vam malo pokažem ovu sobu, što mi je Role spremio. Uglavnom tu krevet, standardica. Tu je ormar, ovdje je sto, tu je laptop. Međutim, probali smo da radimo live navečer, međutim štopar ne može, treba jači. Tako da live-ovi propadaju, ali eto, hajde 3 dana i nekako ćemo izgurati, pa ćemo onda kasnije praviti. Idem da popijem kafu. Evo malo put za travnik, znači idemo, braću moja fina, u travnik, kao što smo i govorili, jel? Tako da laganica. Da vidimo taj travnik. Šta ima tamo? Po drugi put, jel? Prvi put sam već bio, ali sad idemo malo detaljnije. Opuštenije. Ma ja. Idemo da hodamo, da jedemo, da pijemo i svašta još nešto. Evo, ovo vam je sada ulazak u travnik, najljepši dio, najljepši ulaz u grad, u državi Bosne i Hercegovine. To ti je stari grad, prijestolnica. Ili 3 vonara. Ima ti ovdje 18 džamija, tako da znači ne boj se. Eto, borazeri moji, znači 18 džamija. Gdje god dođem, mogu molitvu obaviti. Možeš gdje god hoćeš. Ima znači, ovo ti je ovdje ko, ne znam, samo džamija na džamiji. Vjerski grad, ja vam reći, jel? A ima i crkve, ali eto, hajde, džamije provladavaju. To ti je šarena džamija. To ti je takozvana Sulejmani, braću, ovo vam je crveno svjetlo na semaforu, ako ne znate. Ja. Ovo vam je znači... Vidi Hari Čevabdžinica, evo veliki pozdrav za Hari Čevabdžinicu, ako možeš snimi, brate. Evo reklame, znači iz ničega, bukvalno reklama dođe. Evo znači Hari Čevabdžinica, to svi koji su u travniku znaju o čemu pričamo. Baš to. To je znači... To je to. Dođeš, pojedeš... I odeš. Odeš fino. Gdje su najbolji čevapi. Nema dalje. Znači braću, evo nas ispred medrese, jel tako, u travniku. Ali ja kad sam prošli put dolazio prije par godina, ulazio sam unutra i starinski je izgledala, sad je renoviraju da to bude što bolje, jel? Možemo ovako isto preći ovdje. I lagano, kao neka vrsta po Mostaru što je Radobolja recimo. Ovakva varijanta je ovdje.
Gledajte braćo, auta, Volvo, stara. Jel ga mogu ja malo snimit, a? Snimaj, samo para ne traže. Samo para ne traže, jes. Gledajte Volvo, brate, ono, stara tipa, nema jače, boga mi. Pogledajte ti farova, brate. A Volvo su najjača vozila svega. Gledajte originalni, brate, ovi kapci. Sad je iz Rumunije, evo sad ovog momenta. Sad ovog momenta, znači čovjek govori iz Rumunije stigu. Perfekcija, boga. Vidi unutra ovo koža, ja mislim. Nema jače. Pogledajte ovo, boga mi, perfekcija. Still believe in love, and although my flaws had dragged me down on the coldest night, I'm still kicking around. And then I saw you back before my time was shortened. No, throughout my life you've called me a renegade. Throughout my loss you said we could start again, but I'm a renegade on you Evo braćo, kupili smo hranu za ribu, a da vidimo kako oni to jedu. Prvo što treba je pomirisati. Nemoj ti jest. Ali ne znam kako, kao da ima ona miris kao sjeća hrana. Ja. Pa eto, Aj vamo samo. To pataju, gledao. Sad ćemo i ovdje malo. Lijepo da si ti približimo, da možemo vidjeti onaj kako jedu. I live my life on the run. I say I'm not giving up. I may be living alone, but I still believe in love. Evo prešli smo sa ove druge strane. Ovdje nekako se bolje vidi sve to. Gledaj koliko ih ima ljudi. E hajde sad braća, bacaj. Aha. Vantali smo da će ribe nešto jesti, ali boga mi site su pravo i isfurale nas totalno. Tako da ono, bože moj, idemo dalje, jel? Izradili nas za vlog. Nisu ništa konkretno uradili, pazite. Ništa, idemo jest ljudi, gladni smo, znači, gladni smo maksimalno. Jel da je fino, jel? to. Ekstra. Ide voda, jes pada vamo ribnjak, ne daju ovo ono, opet ulijeva tamo ekstra, boga. To ti je to, znači. Braćo moja fina, danas je rođendan mom Roletu, pa mu još nisam čestitao, ali želim u ovakvu vlogu da čestitam rođendan i brate moj, želim ti sve najbolje da imaš i dijeliš, ono jednostavno da ti se ostvari sve što poželiš. Hvala lijepo, pa Boga. Koju si napunio, brate? 22. 22. znači, jes. 22. znači, znate ženske šta vam je čini, pišite tamo na Instagramu ako želite ovog dečka da malo dogovorimo neku situaciju, neka kafica, večera, ovo ono, u Mostaru, nebitno, bilo gdje, Sarajevo recimo. Može, nije problem. Evo, on je spreman, znači, najbitnije je biti spreman. Bilo kad, bilo gdje. Bilo kad, bilo gdje.
Eto, braćo moja fina, volim vas puno. Bradersi, znači sjeli smo ovdje, kako se zove ovaj? Lutvina kafa, znači. To je to, znači. Tu sjednemo, pojedemo malo, ovo ono, znate kako to ide. Eto. Braćo moja fina, ne mogu da vjerujem, znači Buraz je znači naručio kafu, međutim ona kafa klasična bosanska, turska, je li turska? Naravno, i sad je tu rahat lukum, tu je šećer u filđanu i imamo kafu, znači i mlijeko, cigara, koja je cigara? I šibice. Drina, znači, drinu su stavili, ne mogu da vjerujem. Boga mi iznenadili su maksimalno. Tu su šibice, jel ukoliko nemaš paljač. Ja klasična naručio senzaciju, jel, ono, da me razgali. Bradersi moji, znači, volim vas puno, boga mi, eto. Nemam riječi za tu veliku podršku i sve što činite za mene, posebno na onim live-ovima. Evo nas, bradersi, u kafiću Hendek, tako da kažem, sa pogledom na tvrđavu, jel? U Travniku, naravno. Ekstra, boga mi. Fino, hlad, milina, gledajte. Perfekcija. To je taj life. Ježak life. Malo vruća. Ja šta evo, Role se umorio, boga mi, naka mi se oznojio. Nije navikao na ove vrućine izgleda. Nismo svi Hercegovci, jebi ga. Da izvijem. Jes, mi je navikli na ono 40 klasik. Tako da nam ovo... 35 puno. Jebi ga Role. Navikaj se. Boga mi braćo, Role me je primio perfektno. Boga mi ugostio me maksimalno ono vrhunski. Te mu s ovom prilikom zahvaljujem. I još jednom sretan rođendan i drago mi je, boga mi, što sam došao baš za njegov rođendan ovdje. A eto, sutra je Bajram, tako da ono, uklopit ćemo jednu zaista finu varijantu, finu atmosferu. Biće ekstra, boga mi. Ja sam prezadovoljan. 3 dana i to. 3 dana i to je to. Šta, kud će mi bolji odmor, bre? 3 dana, nemam 3 dana ovamo. Dobro je, generalno dobro mi je prošlo ovo ljeto. Mislim, još traje, ali ono, generalno je dobro. Sad ćemo da naručimo. Znači, Sprite tako. Malo Sprite. Ima? Može jedan Sprite. 2 Sprite. Da. Eto, Sprite ćemo, braći moja, dosta nam Sprite. Klasiku neku baciti. Treba uvijek klasike baciti, ne treba se boga mi. I ovaj otvor kako želite. Valjalo bi, brati. Evo ide još jedan suncobran, znači da... to, brati, to. Svaka čast. Znači dodatno svaka. To bre, to je to, hvala. Eto, to je to, braću, mi ćemo sad malo popiti. Odmorit se i onda lagano gore. Sok, rekao da nem se... Ja sok, ma ja klasičku, pa znaju oni Sprite sam ono naručio. Da ne bude svas da ono čima pije ovo ono Red Bull, Energy, Coca-Cola Zero, vamo tamo. Mislim, Sprite je opet kad skontaš s malo šećera. Ima nekih možda na 100 ml 2 grama otprilike. Ali eto, ja ono volim to malo bez šećera. Šta će mi šećer je otrovna. Šećer je ono, niđe vezi. Možeš ono malo nekad gotivice, jednom sedmično, to je to. Eto, da dugo ne dužim, dugo će ovaj možda vlog trajati, a šta mislite vi? Ne zaboravite lajkat ovaj vlog, da malo guramo tu barijeru jebemo, znate kako to ide. A ja, nemojte da ja moram govoriti lajkajte, morate imati u naviku, znate. Se ljudi naviknu, ja. A ja, čim se naviknete, lakše će i meni i vid, a i vama, boga mi. Manje se skirati. Manje ćemo se svi sekirati. Ja. A ja. Dobro.
so busy pushing out the misery, trying to find the peace in me. I wanna be find myself, but again it's always a phase. I wanted to stay, but you don't understand. I've been losing myself, I've been losing myself. Moraš navat dorati smo kruza. Evo ti ramazanski top. Znači ovdje se ispaljuje. Sarajevo, ovdje gnuhne. Znači ovdje se gruha top. Za iftar. Znači ispalimo ga tamo. Iznad travnika. Ovdje bude razmjera za namazan ispod toka pucaju. Jeste, evo baš mi rođak govori. Moram ja to. Nisam vidio da imaju dvije stepenice, konto jedna. Znamenitosti. Vidite, to je travnik, znači ovdje. Vidi fazlića, brate, fazlić. Evo viteza, evo viteza. Selo u Mehuriću. Evo viteza. Puškarnica odavno. Sad ono kao ja čitam, znaš, nešto, neke fore bacam, razumije? Sahat kole, znači, to je to. Imate ovdje mostovi, znači, travnička kuća. Nemate šta dalje pričati. Ima svega, bukvalno možeš čitati par dana, ja mislim. Gledaj koliko ima tu. Bruka čitanje. Dobro, do duše ima i slika, nije da nema, jel? Da, 600 godina historije. Ja... A šta je ovo, Bala, šta je ovo? Nismo... Reljef grada Travnik. Eto Travnik, Turbe i Okovca. Pa ljudi, ovo nisam snimio, brate. Moram... A, vidiš, sve je napisano. Reljef travnički. Autor Osman Bradarić. Dobro je odrađeno, baš. Sad valja lagano uz ove basamake ljudi. Da ne budem ko izit, ono, klizanje po basamici. Marija, kaži popraviti, jel? Ja umal da kažem to, Marija, kad ćeš popraviti ove basamake. Preletio sam preko ove dvije stepenice. Pushing myself to the edge, not letting go away. Been testing myself by the worst. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people around me, but I'm so paranoid, I'm so paranoid.